Serokwezir Israeli got. Nishen mehene kureberen paye bilin den Irane jikvechente swe berhev dikin. Van his kir kuchite serevan. Benjamin Netanyahu di peyameke videoi de got ku erishen asmani in Israele liser Irane bi pishtgiria vekiri ya seroke Amerika Donald Trump pekat. Dijmine me dijmine veye. Em bitişteki kuzuyan dereng de mehemuyan tehdit bikere rubirune. Serkeftina me de serketina vebe. Netanyahu di peyama videoye de ku bi helkefta rojbuna seroke devleten yekbui in Amerikaye jibires Trump re belav kirgot. Ev tişte ku İsrail bi pishtgiriya vekiri ya seroke devleten yekbui in Amerikay Donald Trump u gele Ameriki u gele kesendin li seransere cihanedi kevigot. Serokwezire İsrail'e Benjamin Netanyahu di peyameke videoyi de got ku armanca İsrail'e di operasyon endawi de evbu ku tehdida duali ya İran'e jibo hilveşandin. A devleta İsrail'e bebandor bike. Vibal kişan serveyeke ku ev metirsidu aliye u got. Ez dibejim bijim duali jiber ku hem bernameyeke atomiye u hem ji muşeken balistik. Serokwezire İsrail'e her viha bizimaneki tehditgar got. Mereli ber Tehran'e vekir. Di demek nezik de hune bibinin ku balafirin şerin İsrail'e hezin meyin hevai li esmane Tehran'e bifirin. Netanyahu got ku İsrail amadeye erişi her arman cu ciheke ku giredai komar İslamiye bike u hişyarida. Tişta ku hetan iha peyesyane li hember tişten ku dedi rojen peşte biser bikevin tiştek nine.